tagadaw ngiyo ingat na ko yung mga sosi ka lang ba nyo busan na kisit spak yung la siyang lok ukhar muslim yakikintay kasi hayudu denum den na nadil sa council ngim siya yung karban kayo kamlaysan hanay na one section niya kami kintay kasi kong ulok dyan nga kran yung pikikintay kasi ni yap kajay ba na yung kay yap kapartay man tagalan niya siya ngoy hakikar muslim mentak kami kaliya kadigat target kadang mapikintay kasi binit tat iladi pilihan kayo kabagila kini kar muslim siyon bay narendang nakakintay kasi kayo yung kar muslim kalabu yung kawaj harendang yung para siyang layong namahami pi kikintay kasi kan mau galias ngoy kani ko kubor ni dangga jingma ka khraw hadu kata kata kani kat ma ka jar bro मैं दुकान खान ये देवन चेक भा लीगली हे भाई तुम ट्रेडिंग लाइसेंस है दिखाऊं तो em ba wat kali na to ngaday mga katay dukan balay firan kam ayo mo ini dai ki ba check ya ki trading license wah ya ka dukan kasiro bisa trading license oh ka dukan jeng fee se gani to ka taw num soy ay mo kong to banang